igitondo kimwe Satani aransaba kora impanuka mbi, impanuka y'urupfu. Nari ndi kuri moto, imodoka ituruka imbere iradepansa, ngo imare kudepansa irazira twurira, simbuka umumotari muca ku mutwe. Kandi uko nambaye hotaro, nari nje gutarama. Mutekereza abantu baje gutarama. Nari nambaye ijipo rifashe rifite pasi w'inyuma n'agahotaro, makeup, kurabyumva nawe. Noneho gusimbuka umumotari wambaye hotaro ni equation ntosobanura. Ndasimbuka umumotari muca ku mutwe, ngwa ku modoka hejuru ku zuru, ya modoka iranterura inkubita hakujya y'umuhanda. Abariho ngwa. Imana irandinda. Bwana sifiwe. Azamurwa bavanwa muri isi, bagendaga baririmba bafite umunezero. Neza amatwi ngo numve ibyo, numve induru ziravuze, bati wabaye wawe iyo bimenya nkihana. Bati wabaye wawe iyo bimenya nkihana. Neza amatwi ngo numve ibyo, numve induru ziravuze, bati wabawe iyo bimenya nkihana. Bati wabawe iyo bimenya nkihana. Je numva Imana ivuze, mbona isi iratigita, abantu bagira ubwoba babura aho bihisha. Je numva Imana ivuze we, ayiwe mbona isi iratigita we, abantu bagira ubwoba babura aho bisha. Nteza amatwi ngo numve ibyo, numva induru bavuga, batura beho wasiwe, batura ayi batura mana we ayiwe batura beho mana. Tuzamura amaboko duhimana icyubahiro. Bwana sifiwe. Mureke kuyamanura, disubiye duhereze Imana icyubahiro. Umuntu ufite amaboko abiri hataracitse ukuboko, utagwaye intoki, udafite ikibazo cyo mu kwaha, zamura amaboko. Haleluya, 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 haleluya. Muzamura amaboko duhimana icyubahiro. Bwana sifiwe. Muzamura amaboko kutuyazamuriye Imana. Haleluya cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Databaho umugisha. Uku tuzamuye amaboko tuyazamuriye Imana. Ari igihe umuntu azabaho ukazamurira abaganga amaboko amezi 6 agashira. Uko mvuze n'ukuri. Ukamara amezi 6 uzamuye amaboko mu bitaro, bakazakubwira ngo Imana icubahiro, ukamugira gutya. Ugahura n'ikintu muganga akakubwira ngo uzozamura amaguru n'amaboko, ucurame amezi 6 ashire. Bwana sifiwe. Ndanezerewe. Ndashima Imana y'imbaraga yaduhaye kino gitaramo. Bwana sifiwe. Ndashima Imana twari tugitegereje kino gitaramo, twaragisengeye nk'abamama cyane ko mwari mwaduhaye ayo mahirwe, n'ukuri twagize umutwaro. Ndashima Imana yadushobosha. Imana ihabwa icubahiro. Ndashimira bari ababyeyi beza, mufashe dukomera abamama bo muri Gisubizo.
n'abantu beza ntabwo mfite ikintu nabaha keretse mwese munsuye nkabacumbira niyenda nicyo kintu nokora ariko muri abagaciro n'abantu umuntu azabwira bakumva bafite amatwi afungutse bagatanga amafaranga bagatanga umwanya kandi mwuka wera yarabasanze bamaze gusobanukirwa gukorera Imana ibahereza umugisha ndabakunda Bwana sifiwe ndashima Imana kubw'abagaragu b'Imana pasiteri yagiye ariko abaririmbyi baracahari muri Glory ndagira ngo murabizi ko tuvukana nimwe bantu twatekereje ikibabwira ko tubakunda twama tubatekereza umuntu udakunda anti wo mutekereza ariko twaravuze ngo se nibande twotumira turavuga ngo tuzotumira kansiga na korariye jewe igice kimwe ndi mu betame amen Imana ishimwe ko mwatwitabye ducishijwe bugufi no gushimira abayobozi bacu turabubaha turabakunda batuyoboye muri Gisubizo Imana ibahereza umugisha ndashimira n'abandi bayumbe baje kubana natwe ndabiyegereje buri muntu wese mu ntebe yicaye izo ntebe twazisengeye twavuze ngo maraso ya Yesu azibe umuntu nazigera afatwe n'ikiguruguru cy'umunezero nimba mwamubona munezerewe izo ntebe twazisengeye amen buri muntu wese ugira inyota yo kumva igitaramo cya Gisubizo akaza nukuri urukundo rwawe n'uruhare rwawe ntago ari urw'ubusa turabirekonesa Imana iguhereza umugisha Nyakinshasa naje ndagukunda nukuri ndagukunda ntunzi ariko ndagukunda Felix data guha umugisha Imana ishimwe uri umukwe wa Gisubizo kandi upanze neza nawe no mu Gisubizo Imana ibagirire neza bebe we twaramwakiriye mukomeze kandi ntukaze usa n'uhasubira inyuma wama wegera cyane numvishije ikiganiro ngo wakaze ucuranga baguhe senti uzucuranga twumva uko bimeze kubera ko mpagaze hano mbonye n'umugaragu w'Imana naje ndagukunda bankuhaguruka nkwakire nubwo atanije wayoboye ariko ngabana uwo mugabane dukomere Imana amashi amen data guha umugisha turagukunda amen karibu wicarire ugubwe neza mpagurutse shima Imana ndakora utuntu tubiri kugira ngo ntange umwanya simbarambire kandi imbarambira mwihangana ari uko mungira aho none nkihanga aho simbarambira mpagurutse gushima Imana nta kindi kintu kinzanye mpagurutse gushima Imana ubushize narashimye shima mpampushuka kandi ndababwira ngo nzoshima kugeza murambiwe ngume shime amatwa abarye subire shime muruhe muvuge ngo ntakundi gumushime uko niko kuri ndashima Imana y'imbaraga yandinze urupfu rukomeye Bwana sifiwe nakoze impanuka mu kwezi kwa mbere ku itariki 19 kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi uwambwira ngo arampa miliyari agasubira akampa miliyari ngo nkore hariya hasi kwino sinobishobora uwambwira ngo arampa iriya nzu ya Rubangura ubu nyine akambwira ati sikamari ubukene mufite mwanyu ngwino tugugabira iriya nzu si ikintu cyoroshe bankukoze urutoki kwino sinobishobora niyo mpamvu umuntu nahaguruka gushima tukazugira ngo nukurondogura ntabwo ari ukubaka yayo nta nubwo ari gukunda kuvuga nukuvuga imirimo y'Imana ushobora kuba uri muzima uzi ujya mugahindukira ukumva biroroshe wagaramu kumva biroroshe umunsi umwe ukavuga ati se ni gute yaje umuntu azayishima ku murundi wari wibaza icyo kintu ni gute umuntu yo kwishima muzi ukuntu uyu muntu ashatse kwishima biza bimera tako uzumva ni ibintu utosaba ni ibintu utotekerezaho ariko nje nza kwishima nkabose nta muntu wonkoreza hano yewe uko mvuze nukuri kubera iki imbaraga z'Imana mbivugiye iki nimba utazubona Imana muri ayo maguru Imana yaguhaye uyabone kuko mpankubwira neza y'Imana Bwana sifiwe kuva mu kwa mbere nkora impanuka sindamara iminota 10 tandibwa aba n'ubu nyine mpagaze hano kindaribwa amen ni jewe muntu wa mbere uzukurura ubushuhe kubarenza iyi imvura iri bugwe nzamzumva kurenza abandi uko babyumvira donc nzamzumva mbere kubera ibyuma bindimo biza bikurura ubukonje kurenza uko mwe muhamwumva mukonje izuba ryatse jewe nzashuhigwa imbere kubera ibyuma bandunze ariko ndabyangama
umuntu uza wireba akareba umubiri we yakwireba akama yumva ngo mfite nyashi mugani w'abazabivuga akama abona ngo ndi mwiza nimakiye ndi umusore mwiza wawe utebeza ukumva hari ico ufite umunsi wohura n'isi womenya agaciro k'umubiri. Bwana sifiwe. Simbivuze wenda kubera kubahuka cyangwa ikinyabufura gike, iyo ni terme ndagira ngo Bwana sifiwe. Haleluya. Titukaza tubabanebwe bo gutahura imbaraga z'Imana ngo tubonere Imana mu ruhande rumwe. Ugomba kumva Imana no mu rundi ruhande, kandi muri bimwe bizabifasha n'ubuhamya. Mugenzi wawe yaguhaye ubuhamya hari ico bizabikongerera. Bwana sifiwe. Umuntu uza wumva yo kwirata ku mubiri, akirata akiyumva, akirata ku wundi muntu agahemuka ngo afite umubiri n'ubusa. Nta muntu kwisi wari ukomeye uretse kuba ndi umuhinda, nari nkomeye. Uko mvuze n'ukuri. Hariho umwana umwe wavuze ngo se ngo Kamariza umunzandebere neza kwigufwa ryacitse. Ngo se ngo igufwa rya Kamariza ryocika gute? Nari nkomeye nije muhinda. Ariko ubu nyine sinzi uwo ndiwe. Bwana sifiwe. Igitondo kimwe Satani aransaba kora impanuka y'urupfu. Nari ndi kuri moto, imodoka ituruka imbere iradepansa ngo imare kudepansa, irazira twurira, simbuka umumotari muca ku mutwe. Kandi uko nambaye hotaro nari nje gutarama. Mutekereza abantu baje gutarama. Nari nambaye ijipo rifashe rifite pasu y'inyuma n'agahotaro makeup kurabyumva nawe. Noneho gusimbuka umumotari wambaye hotaro ni equation ntosobanura. Ndasimbuka umumotari muca ku mutwe ngo ku modoka hejuru kuzuru, ya modoka iranterura inkubita hakujya y'umuhanda. Abariho ngo Imana irandinda. Bwana sifiwe. Maze kwikubita hasi numvishije muri nje ndiho, ariko ibintu biba hano hanze hajya njyamye, sinyari ko menya makuru haba, sinari ko menya filme, nimba ari nayo koma simbizi. Imana irandinda ibana nanje, ngenda Kibagabaga, ibitaro za Kibagabaga, yeme abantu bafite kamera, reka mbivuge ngo habe mu gitondo shaka transfer yo kuja kugwarira Kanombe. Igitanda kirabura Kanombe, igitanda kirabura, hari abarwayi benshi. Uko mvuze niko kuri. Hariho umuntu uri kunshakira Kanombe, arahamagara aravuga ngo mwanya uhagazemo ubu nyine wogenda ndagahasha. Umuntu arapfa Kanombe babonye igitanda. Nukuri ndashima Imana igira imbaraga. Namaze ibyumweru 3 Kanombe barantegetse kuryamira position imwe. Uzikumara ibyumweru 3 uryamye gucya utareba umubiri ujya. Umubiri warandiye urandya, ndavuga ngo wa mubiri we ntasho tugira. Wowe ugaburira, wowe usiga amavuta ahenze, wowe ugira gute? Umubiri ni gito. Umubiri warandiye, uburibwe nagize kugeza ubu nyine niyo mutekereje zanumva kikiniga. Umubiri warandiye, papa araza arambwira ngo aho bigeze urihangana wenyine, usubire wihangane, nibidashoboka no kwakiriye, ariko wihangana. Ndamubwira ngo se kunaniwe kwihangana. Ndasha izira matera zo kwa muganga zirazitwikana kubera ko ari nkakwiri, zirantwika aho nari njyamiye hasa nahaboze, aratutika haba ibitutike nka kwa kundi iyo bakumenye amazi ashusha kubera position. Ndaryama mera gutya, bafata ukuguru bakuzirikiraho akabido, amazi ako kabido nako karambangamira. Bafata akabido kuzuye amazi litiro 5 bakazirikira ku kuguru n'umugozi kugira ngo ndinyagahura. Kagwana n'akabido, ariko ako kabido Mana we kavuga ngo isuku tako ngo nterurira kano kabido ngombe kuruhuka. Barambwira ngo aka kabido nyine niwe muti, akabido kaba kabido. Uko mvuze n'ukuri, akabido karandemerera hasi ngashwe kuze ngira umuplanto wenda gukundwaje atobikora agashwe kuri kiba kibi. Uyu mubiri uzujyana data arafasha muri uko kurwara kama amaraso. Amen. Mugaragu w'Imana pastor yavuze ngo akanwa n'ubusa tuza tumenya kuvuga Imana. Uko kindabivuga mugaseka, ariko ni ikintu ntobasha kubona uko mvuga.
uzi gukama amaraso utaravuye n'ahantu hangana gutya zani bazanta amaraso yari yagiye kaho sinigeze mva n'uturaso na duke kuko nacitse amagufwa yo muri base cika amagufwa yo mu rukenyerero cika amagufwa yahaye ariko sinigeze mva amaraso ariko banteye amashashi arenga 7 y'amaraso amaraso arakama muri nje abaganga barambwira ngo ufite ikibazo cy'ubukene bw'amaraso amaraso yagiye amaraso akamye gute murishe Bwana sifiwe ari ikintu gisubizo igira cyo gutanga amaraso ndagira ngo kiri mu mahame ya gisubizo siko hajya nibiki niko soko ubu nyine niko navyumvishije nibazaza babwira ngo muze mutanga amaraso no kuri muze muyatanga ni igikorwa ciza cyane kuko iyo ntabona ayo maraso nayo napfuye Imana iramfasha mbona umuganga yemera kumbaga muri weekend kandi muri weekend nta mudokiteri uzubaga usanga abarwayi babandi bahondaguwe imitwe hari umugabo umwe yakoze impanuka yibagirwa ibintu byose biri mu mutwe umugore aza kumugwaza aramubwira ngo sinakumenye hari abantu benshi twaryamanya ku gitanda muri urgence ukajyama kujya abarwayi dutose so tugutwara wicura ukamusanga umuntu wari kujyamye iruhande bamutwikire mu maso ngo ararangisha nageze ahantu kazagira ubwo bavuga ngo nitwikira naje ndagenda cyangwa nibesha gasinzira kamakanura gucya mbancunga bahwera ngo ndebe ko jewe ndahwera abo bose batasha suko nabarushaka gukiranuka nta gitambo niki kimwe narifite ariko Imana ingirira imbabazi yongera kungarura yongera kuma ubuzima Bwana sifiwe ndashima Imana yabanye nanje muri salle d'opération najanye umubabaro muri salle ntabwo nari nzi ko ndi bugaruke ariko mama akambwira ngo yumvishije akavesi ko gutabaho ngo ningume hamwe mu ndataha ariko umutima urambwira ngo tugaruka ndagenda barampaga kuje bamaze gushanyura ahantu hose nyine kugira ngo babone uko bashiramo ibyo zuma tension irazamuka tension bizamuke abaganga bananirwa kongera kondoda nta kindi kintu bari bukore baravuga ngo birarangiye agiye gucika hano harimo abaganga barabyumva ariko umuhungu wari uri aho ngaho ari harafasha abaganga ngo ni Patrick ko nari nasize mubwiye ati Patrick ndagiye nintagaruka nimugoroba kama mbona harabikiriyo ndamubwira ngo nintagaruka ungirire mama atwarira abana wewe nico kintu nari ko numva conyine afatiye abana akabafubika kama mbona abana baramuhagira imbeho nijoro abantu buzuye mu nari naraye mu gitaramo mpambira Imana ho njyambe umbabarira ibyo nakinwe byose munyakira ubwami bwawe ndavuga ngo kugira ngo nzobike imugama abaganga ko baravuga ko batabamenya neza ico bokorera unyure Imana ingirira neza Bwana sifiwe Imana ntiyemera ko mba ikimuga cyo mu kagare ingarurira amaguru Bwana sifiwe ndashima Imana yaremye isi n'ijuru yangirira imbabazi atari kubera imirimo myiza ari imbabazi zayo yongera kungirira imbabazi ingarurira ukuguru yemera ko nzahagarara hano navuga ineza y'Imana Imana umuntu utarabona Imana ukuri mureke dukorera Imana wongere wizere Imana ntabwo uzi iminsi usigaranye ku isi nta nubwo uzi iminsi uzamara niko Gerardine yaririmbye igihe cyose ufite mu isi ba maso igihe cyose ufite kuba mu isi ayo maguru tukazi uyagendesha ngo wumve kurarimba uzuvuga ngo Mana we aya ni amaguru wampaye kugutambira tutambirishe imbaraga z'umubiri z'igisore utamba uvuga ngo Mana iri nishimwe ryawe uwogarura abantu bari isororo akabagarura akababwira ngo nongeye kubahereza akanya gato nimugaruke muvuga Imana nukuri bovuga Imana bitandukanye nuko bakaza bayivuga aya namahirwe nimbuha wahumeka ukabona birakunze wazamura amaboko ukabona birakunze uzumenya ko ari amahirwe
umunsi ni wira iki gitaramo timumve ko ari igitaramo cya Gisubizo, wumve ko ari ayandi mahirwe Imana yaguhaye kugira ngo wongere uyihe icubahiro. Haleluya! Aya ni ayandi mahirwe Imana yaguhaye kugira ngo wongere uvuze impundu, kugira ngo wongere uyikomere amashyi, kugira ngo wongere uyitambire, kugira ngo wongere uvuge kwera kwayo. Ndashima Imana, uzongera gushima kuko ndacabura iminsi mike. Hari akandi kantu uzoshima kazobomoka ejo bundi mu wundi mwaka, nikabomoka ntabwo nzovuga, ariko mpagaze ahangaha hamwe nawe muhamunyumva. Ni Imana iri mu ijuru yateranije iki gitaramo. Ndagushimiye data, akanwa kanje ni gato ariko ndashima Imana, ndashima Imana, ndashima Imana, ndashima Imana yangaruye muri mwe. Imana ihabwe icubahiro. Ndashimira ababyeyi bo muri Gisubizo, Imana ibahereza umugisha. Ntacyo mfite n'ubu nyine sindakibona, nta n'icyo nzobona. Mwarakoze kundwaza, mwampaye amafaranga. Ndashimira Maye Madebora, ari mu bantu bagezeho mbere. Umuntu yaciyeho njyamye arafotora, yoherereza ifoto Maye, aramubwira ngo umuntu wakoze impanuka ushobora kuba umunsi. Maye yaje yiruka. Imana iguhe umugisha Maye, Imana ikongerere, Imana zambura ikintu noguha, zambura icyo noguha. Sinzi ikintu nogukorera, ariko warakoze. Yahagararanye naje kuva uwo munota aho nari njyamye hasi, tiyansiga. Turajana Kibagabaga, turakomezanya. Imana iguhe umugisha. Nico inshuti zibereho, nico abera b'Imana. Abamama bamwe hano bumvishije amakuru yanje ko nakoze impanuka, baruhukiye Kibagabaga, tibigeze bataha, baje mu bitaro bahabirukanga. Mbona ineza yanyu, Imana ibahe umugisha. Mwafashe amafaranga yanyu muraza murasura, Imana ibahe umugisha. Ndashimira abakobwa bo muri Gisubizo, narabivuze. Imana ibahe umugisha Mana. Envelope yanyu yarandijije n'ubiracandiza kubwo bwitange bwayo. Nta kindi Imana yaturemeye ni urukundo. Tureba aya matiku tubamo, uzunyanga se kuzogira gute? Uko mvuze n'ukuri, ibi bibazo tugira byo kwangana nta musaruro bifite. Ikintu Imana yaturemeye ni urukundo. Nureba mwene so umukunde, umugirire neza uko ushoboye. Ariko turapfuye n'amashari, turapfuye n'amatiku. Nta muntu urutundi, ntacu ufite abandi badafite, nta n'icyo ufite utahawe. Ibyo ufite byose nimba ukiya utera intambwe, cyangwa nimba kuri konti yawe hari amafaranga, ejo bundi azoguruka aje ahandi. Amen. Yesu abagirire neza. Ndashimyeka, ngiye gukora kandi kantu gato, ariko turaza gutambira Imana. Bwana asifiwe. Ngiye gusaba abakobwa bahaguruke bose, bahagarare hano. Mwihute abakobwa gusa ba Gisubizo. Ni mwiza Yesu, arera rera arera Yesu, arera 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 Yesu, arera 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 Yesu, arera arera Yesu. Amen. Ndatekereza mwese mwahageze. Umugabo umwe yagiye kuvuga ijambo mu bukwe, agabira abantu inka ngo buce bajaga kwitura. Ambwiye ati yewe warahagurutse ga mu bukwe uduhereza inka, none ga tuje kwitura. Iyo arababwira ngo kajya karakanwa, kujya yari mikrofone, kujya nakanwa gusa ariko si jewe kujya nakanwa natibuye. Twabuze uko tuvuga abari nshugira kanwa. None ngiye kuvuga ariko sindi umukobwa, mbese nanje ndakanwa. Mwumve ko ngiye kubavugira. Amen. Iki ni igikorwa c'abakobwa, ariko bansabye ga ngo mbavugire.
kandi ndabavugira wa. Amen. Abakobwa ba Gisubizo ni abakobwa b'indashikirwa, ni mu bakomera amashi. Kandi hano hari abahungu bataza bareba bano bakobwa yeme. Dora abageni. Amen. Ihangane. Noneho abakobwa ba Gisubizo ni abakobwa bakomeye cyane, kandi n'abamama ni abantu beza, ni abamama bakomeye, ni abamama hano. Abamama ba Gisubizo bagira ibikorwa bikomeye bya Gisubizo. Nibo bamama tuzo twicara tugateranya gutya miliyoni 2 zikama zishika. Mwe mugira abagore bazateranya bene ayo mafaranga aho, ariko abagore ba Gisubizo miliyoni 2 tuza tuzibara gutya. Imana ibahereza umugisha. Rero abakobwa baricaye baravuga ngo barashaka gushimira abamama bo muri Gisubizo bashatswe ari abakobwa bo muri Gisubizo ngo bamare gushakwa tibana bata baguma mu ikorari. Baguma mu ikorari. Hari abantu bashatswe bareka ikorari, muri abo ganaje ndimo niyo mpamvu navuze ngo akanwa. Bareka ikorari basa naho bayirekeye abana, ariko hari abadamu b'indashikirwa bahagararanye n'abana, barabyara baracutsa, barongera barabyara baracutsa. Icyo kintu cyanejeje abana, kibakora ku mutima, kandi ni cyiza. Yewe umuntu nakora neza tagomba gushimirwa. Muragira ishari se? Mwararepese? Aha. Abo badamu ngiye kubahamagara. Sinzi umuntu ufite impano yazizana kugira ngo tuzibagezeho. Ni abadamu bakomeye baza bihangana no mu gutwita, bakaguma bakarepeta, no mu gucutsa akaguma akarepeta, tibarekura umurimo w'Imana. Muri abo badamu ndagenda mbahamagara umwe umwe, kandi mwihute, iminota bampaye narondoga ko muri hangana ni igitaramo cacu. Suko muzosubira muduhereze none kanyuma. Twakoze amafuti, mutubabarire. Reka dusabe Shani natambuke. Muneze bankuhaguruka umwakire. Wakire Shani nk'umugore wananiwe undi arashobora. Mwakire udushikirize iyo mpano. Mufatikanye n'abakobwa mumushimire Shani. Taga foto. Abakobwa ko mwamwipanga kandi ari izanywa. Ta foto. Kamera karabareba. Okay. Twagiye. Dusabe mwene data hari afane. Haguruka ma. Mama Debo ngwino warananiwe. Ino twakirire. Umugore wananiwe. Ngaho mutwakirire. Imana ibahereza umugisha. Reka dusabe Nyabaruta Chantal nahaguruke. Gift we warananiwe ma haguruka. Chantal twamuha impano yiwe. Imana imuhereza umugisha, twamushikiriza impano. Dusabe Zaza ahaguruke. Jori haguruka. Wamumuje inyuma nk'umugore wananiwe. Zaza ni umugore ute? Izazagiwe ari mu bagore ba kera, sinabubuga bagikora ubukwe. Imana iguha umugisha ma.
Imana iguhereza umugisha. Zaza yagiye mu ikorari ya Gisubizo ari uruhinja, none ayisaziyemo. Imana imuhereza umugisha nokuri. Reka dusabe Christine na mama David arahari, ashobora kuba atabonetse yagiye. Okay, Nyangabiri haguruka ma Songa haguruka, haguruka. Yewe nimukomere Nyangabiri amasha. Karibu sheri. Yesu abaho umugisha. Ngabire ni umugore w'indashikirwa mu murimo w'Imana, kandi afite ubuhamya buteye ubwoba. Niwo mugore kwisugira imirimo, bene iyi mirimo ivugwa. Imana imuhereza umugisha. Reka dusabe Bujei na Emeline. Na Emeline batambukane. Tumukomera amashi cyane. Nibi Vava Zaza nako Vanessa haguruka, warananiwe ma haguruka, hagukuza ubakira. Vanessa bamo yo mama repreza haguruka. Mirika haguruka, warananiwe haguruka. Aba twakirije muyifatikanye ntacyo kuko twayifungiye hamwe. Imana ibahereza umugisha, umuhate wanyu mu murimo w'Imana. Abakobwa bawuha agaciro. Emeline warakoze, Bujei warakoze. Imana ibahereza umugisha kubw'umwete wanyu. Agafoto. Okay. Data bagirire neza. Dusigaje umudamu umwe, ndagira ngo Mukasunzu haguruka. Tanti haguruka, urananiwe. Mukasunzu twabanye Kibungo, tubana mu ikorari iwe araguma arakomeza, twe turananirwa. Kurumva uwo ni umuntu ukomeye cyane, mu mukomera amashi. Mwamwakira. Imana ibahereza umugisha, murakoze. Ndagira ngo soze kino gikorwa, mumbabarire gutinda, nabyo byari bikenewe. Imana ibaha umugisha, turabakunda Gisubizo. Imana ikomeze ibagure. Karibu umuyobozi. Yesu abaha umugisha.